Nilipa Mwenda na ngari na kinya udhurani bombesha njagu waku na kinya kiri biashara. Yetu Sacco, your success, our pride. Ni MC wa koroto ndene ya bunge ya kaunti ya Meru ni nchamba ithiritwe kiarirwo muno na kinya na ithiritwe kinya very vocal mtumba kwithirwa gicaya we kweja na maoni jawe na ni ithiritwe akirepresent a youth ndene ya bunge ya kaunti ya Meru nomination ya 2022-2027. Karibu sana mutegeri wa Meru TV kile mubango jwa GIKARO na kaunti nimetoka Karimi kaunti na tuyaza mtoe mbeu ukikosa tumatumbo. Ukikosa nyama unakula matumbo. Unakula matumbo. Ukikosa unakula nyasi. So chiondewe no product chiambi chia ng'ombe. So you pursued. I went. Ndanganga nderwa no uchinchi. Ndero no uchinchi ya ndarire 1 month. Biranda nabyo kotweka ito chumborana na management bakawanga class kyo yuriba I cannot take more more students. Lecturer I think whoever the capacity classes is full unless ukethira urenda kuyukia PSSP sports and self-sponsored student SSP ende nda ile manto SSP nkawa kaithira imanto SSP uni isheria ngita direct with that kuthithia nyati yayange kware mania ndero ringi alternatively na ngothithia inter university transfer university transfer ne enjuka kia 1 year yani wewe Karimi mbete university na nio ndenda wita ru njoke mujiri ngi mbeu ndiye mwaka yo mugenda mbeta kuthithia journalism ndau abu buto mbeu njokete no miji na mbeu njokete ne otikutheke ndarega na story iriko and after 1 month irumbu akirie kwa ya mwire usetuke thithia science iriko Bachelor of Science in Biotechnology riu ma classmate ba ko bareta class ba mbira murume nyanda utichia ya nirwe kabera isa aza chinyi muendeleeni ndaria Kakamega umori umankiva na iria ndamwanthithia nyumo yo nye kari o wite ekari boy ndaendelea kuthithia Bachelor of Science in Biotechnology ndo kinya thadia nda menja mantua forensics. Kumbe tunaweza kutumia kwa hii kesi. Ala, mbona ngombe tao Karimi. Mantua paternity testing ya DNA. In fact if you can remember ko ita ko era wa mercury in sugar. Ko arena mercury nyingi mno sukari in 2018. Yes. Itariro ndare attachment government chemist. Ngakwira chukarire ibatu twathima at that time ibatu athithirie Anson testing ye chukarira yonde across the country na inya report ira ikiru in parliament I participated ndo umeandika yes and I participated umeandika nini si tufanye forensics namna hii manto ya DNA testing also I'm an expert the expert of manto DNA testing kinya manto food science food testing food poisoning kuthima hethira nini na iratu ta aflatoxin and other toxins enya uno vitata I didn't know that yes orikana iko ari na case very serious ya ritoba Moi girls ere ni baraba pasere the teacher kinya case yo ibatu twandu mbithire still the government chemist mbithira no bado ndi atachino no twandu you know that matter kango kwera tu some of the issues ira chiari in the limelight kinya kuthima intobita wa heavy metals kivya kure like mercury, lead, copper, zinc na manto yao no na ando ichi verachi mboto dota kinya cho itwathima
companies ichareta ndu ki government chemist kenda chi approve the level ino ntu bamwe bairita ithimene bangi bairita stream nendo che streams na mbi so nende mbere ndu ichi itaki wananchi you know people need to know there is a lot of things chiendelea tutita pura itwethera turi among antu baraba you know kuthima the level of chlorine the level of manganate na we kwena those yeah, okay. yes so those are some of the tumanto turambo mbeta kwithira nge specializing ndauma unda tirenya internship Kemri said check Lifi actually ndadirenya lab kutia kono I need to go back where not tonyere siasa are oninya government chemist ko bobariano beto ba Vivian ba Mungai na nini nyathai umeanda etani free time we ko siasa toringana bo that was in the year 2018 siasa toria duto arete nabo now so I've always had an interest in politics but you graduated now. Yeah, uninda graduated 2018 December. Ntachokera uninya unit. Warikia. Ndari Kiriinya nda graduate. Na certificate ya konde ni oguru. So I can fully operate. Kinya nkethira MCA ngaiterwa nya assignment ya baba kupithira manto ya nini ya homicide ya thai. Ndateithia muno. I can be of great help, especially about the manto paternity testing nambi ku collect material evidences you manto to return nambi so ndaithira if I'm contacting privately I non consult na nyanga ikwa lab ruare no mbithie PCR test ya DNA na ngakwira result kethira chi kwa kana itevi you breaking news. Yeah, so besides we siasa na binambi kuna specialization yako kuna bila ntomerete kuna bila ndire expert obyo utho ende tikanda birira otonyere siasa ni ora ndatonyere oni after internship weko Kemri kuthira ndaye kanduka mtu hapa antuko itwa Maweni kama umeishi mtu hapa nimemalizana na wewe mrema ndiye mtu hapa naenda vile internship maybe June it was a 6 months na meambriria January February ni by end of June by August 2019 indare na ndio setup nduka mtu hapa na tobecha tu ndare tu kidogo ito na intern ndio ikangirio 160 ndio tu ngirio 160 ndio na harumu ndambiria kwa ndiambi of course the idea was ngachoka muchimbe bro you know like ende na arochokete ina you understand so ntendete buru choka muchiuni na I think only my mother imuchoro kwa kueleza kuma ndai form 3 unta ya muchino ndo indikana nuchi megambo complex ile modindo oni nda umachukuru kuma ndai form 3 nda umachukuru holiday kwanga eta ko mundu eta wa mutuma China arena kibanda opposite megambo complex just below the Angaine Plaza the former Angaine Plaza ne achinchiriri ito ande au kibanda kuketha kire undeta uninga kuringa ndareo tukaeta kwendia ngaeta bora na ochangira nguo we ya uo kenda address fulani kakwere tera tera customer kamatukanga wakamburuka yes ngrakamburuka kamatukanga kwa muntu witwa Karanja ngaitia nangi ndukene you know ngeta wa macharia bau we toko ya nguo kana nkero tu na 900 oya wa mendi nya 1300 mbeche che igairo eno ntwende kibande ne kya endi no monko tire muntu nya suwewe na ora no mugirie mana kenda yawe wendre in the process if you are lucky ukwende nguira kombo thiro nya 200 kukathiri 300 to gwa iguchanga then umaundo yo Karanja ona na tendari na morali na nini kwende nguo anditake bande ne ambe kandukene kwa ona oi assets ona ole asset Karanja ambe kakwawe to Karanja chukuru ye ukaku ya ingwa ngatha imbonere mbeche cia kuthithia shopping eko nambi ngachoka ikingo theri uringi
faster kwa karanja ndauma urengi ndirendinya kwa mtoto wa Kaumbulu Manase are anduka just opposite the Kensilver ndenda Kiriinya kunguo ndare awa commission 20% of the profit of the nini nguo kwa tuwekethera nguo itonya na tuwe na 600 kwa tuwekende nguo ibo ikiri limit ukaendia the 1000 kwa mfano ande nguo ira umeendia na kinya 1300 1200 nini so 400 ira no 20% ye faida ira that's ibyo ona etero nyenda eta kulane mbecha ko luga ntwa ende nguo batumaira luga wote elewa waikwa Andres ye etonya nai wa ugero mwene agora nense pachas hiyo ni sema nini eu ni 50 ka gora ni 50 mchinchi ukaendia nde yangu ense pachas wow ende gadere ingiri eta neu uwe meo tishika customer atishika ba goria neo wa moria neo ne apithi kuguada ka goria thera ngiri sasa wa apithi goria thera sasa so obonka chiringi 50 yare arietore yao 50 isaiti ari buena ma oigwa igana ile ari na ni na mbeje ni 200 ni itawa tronso 300 na rietore yao 400 500 o noti na mbeje chiao so kinya kuona kwa you know hiyo maisha pia nimeishi umeaso bwana hii ni bora tu mbeche itaandika wana ajumete ewe hii chiakaremi journalist me ngiri bwana eti ngiri etiwayo ni ndauma weru kana yuwa ya uma county assembly mbeche itu nora ngiri mtu ora endetie nyanya thokone na ngiri uni ndi mwezimio randi umevalio no imwe so eu ni osiri imwe mbecha na ibu ntu mbecha chi power siri imwe mbecha na ntu mbecha chi power is because itiwa ina chumete na chionde me value no na chionde value no mo irrespective ngiri ruto me no yo kwa ima no menya bira yumba kura no binye ruto yetate ikaura so that's why mben karenja antu kinya kethira impempe wakia ume value ya mbecha chia kuiro karita wakiene mpempe na chia uni mwezimiwa value no imwe uti mwanya buru ukethira kurima ukethira ku mtangazaji ukethira we wishushaina ukethira you know ni uchuruthi lunkakie kinya you know ndukene nambi ukethira ku mtu bikibiki the value mbecha we kara is in one way or the other ya bura na murungu na balance yantu murungu agurithia mbura karimi aurithakia mundene na kaurithia lamine lakini utethira lamine into kiumete ko exactly so oburana na kinya mbecha we na chio menye just standard mbecha tu you know ni ichomba standardize ake we na chio me muchonko wa money is good na ningongela muchonko kamura when you have it when you have it money is good then na chio then na jure how good is it when you have it money is good when you have it so simply branku wane ati na bora nyangi imprensa upon na nkinye lilinya vijana bara uni I represent is the fact that Karimi watu wajitume history yangu kwa nyande form 3 ndeta uchanga nguu naambi I mean that is from experience by the way mdomba kuomba kudhania kipindi Kiriinya we that no take kipindi it's a life I have lived na ntuko mwa mjua nkaroko ni na uko karanja kwa mutumu kwa masharia na ndeta uchanga nguu no wikwa kwa muntu awitwa Kaumbulu Manase you know I have done all those things itoenda kiengu na ntobeta wa bambai pagito thai are along Dubai niniwe Dubai lakini toandikia moyo oni gito nambai toandiki Kaumbulu but thai bo I think gito owns like 2 shops now boutique na boutique uye lechiawe mbai na boutique yewe nya thai you know and that's progress so oni birankira mavijana ni ati
tukaitabura tukakirana onto as long as nuturire karemi philosophy yako is dress up I mean wake up dress up show up ukira kirangu thamba wekire ngu uture you'll not come back uticho ko karibu kinya muthoiria uire atiri Mwenda bure sio kama mkabure uenda akaokota very true no jamani ana nanjire no tirime uni kurita thimu mubuko igana ria chomogare awa oye umeotinda imurungu akoenda uni ngwithie gana rira urithira witate akethira ukuma nyumba oku utendira ona utemente mego ya oku ngwithiria oku lakini no ngwithie barabara ene no ntirimane ya wendre na mundi nja wankethio mai mosh mambo bwana nate tutayene nini ngakuma mubuko nenga kuritira nyega na kama na ilu wetate ukaitayo so wacha tujitume tukenda buruira yo kara turi athao na turi aindo nyumba doing nothing tura inya tirimana na chore bakubwarie no butura inya butaitero town now I can assure you talk to people ambiriria kwari na ntu achore baku ambiriria kubanga meetups yani along the way muntu akwa idea bora witate I always mbura kia vijana and I feel extremely bad okay wita antuko witwa Meru Polytechnic along arani utethira muntu akwa endia popcornzo Naichio chiete haraka mno. Popcorn zara kan kuire popcorn ibiashara ile ueta ki research ita ki ngugu the small businesses ila china profit manje ni rego. Popcorn ni kwa ya 80% profit karimi. Yes. Mema pempera wa dunia tondo aba ingio ma pempera ora ka kilo kamo ka chiringo 146. Karaka kwa ngiri thatu. No me katirara. Aiko katirara yara. Katirara na mauta yara watu mreiveri. Kidogo. Very little. No menyo ote business ba metio gara yako utolikia manyumo yara. No bikwa. Ote yo gara. Why can't we see young people? Kinya badatu ba ikite nini irara. Bukulukite ukenderwe popcorn che chiringi thate che 50 che kibao nambi. Ueta ome supermarket ire nyingi. The only supermarket beterite mtu wako ende popcorn. Ni itawaketias. Era ome. Mama ora non kuire na thithakia mbeca nyingi. Tika nkumenya kan kuire from what I know. Aomba kwithira na bithakia karimi mbeca nyingi nkulukie mwarimu andiki o primary. End month. No igwa akenda ke popcorn zire ku. Uweka university Meru University ndakwira ote one nyomo ako ende nyumo. Na no kuona ritobara is yani thousands and thousands and thousands of them. Utithira ba witate. Pauita nyumuira na bado no katukarira gutimbi kutingo irio uni karimi ngo kwere ndenda kengu imbumete unde university first year indeta ngachwa momo na ngumu iche nini ngaretero muko yotiera chiringi 20 unga chwari to baraba kumenya nkomenya bakare ngumurukire kwa eti thandatu kwa etia inya nini kugita buro uni to 20 tura kwa ndinyame bugonye 10 no corona runge tate so ukiona uni nkobithia sapa ko nya chiringi 120 kana mana ile inade so euni atuma unde akuringa thimu muchina unkiwa nkarara nambi nkarara mpara then kuma unda mberiria kwenda kia igerio bibia standard 8 ala bieta wa signo ndaria na mtu ngeta wa signo publishers eta wa muli atu ntumaira murio yo igerio ndo ningo kwa yare weta na ulubao shewe ko jukuru cha na uje da ni cha na western na uka kamega nara malala umete me university tu na kwa malala actually mwankene kabi yankene I think there is quite rich it's quite a rich man so mwankene so ndo yangu muira ngaetabura kuma ukunda mbere nda tu tumairo kinyama uku ya revision ejukuru chingi ngataimila tukaeta na nini ira nkabenderia mauku ya revision na ndairu ikure munya chiringi 8 nkaendia 200 ai ukamake nkaendinya yeah I remember at some point in the kenge itawa kiprotich Kelvin tondhakia no eko simu ila mbere unajua hii asu yako naona iko mzuri na hii vitabu najua tunaweza enda huko kwetu na tuuze twetie maukunda tumiro I think nda weretu ro nda tumiri mauku ya ngiri yana na ntina nyechiringi
itwari to establish o trust na muli ya tumwa untu ku ito Mosoriot katauni ka ito Mosoriot Nandi inoko aba Kelvin batu to ma kevo Jukuru Kakamega toeta Nandi na uko Mosoriot toeta to ya mauku kato tonye na ntore u nange ko ta kosirai ukibenda iria tu ibenda iria mauku within 1 week mauku yara ombe ya thira no me ote ukuru te gutira nthi 100% profit mauku ya revision na magerio ya revision na mbito eta tukendia twathiria carton tuguthiria carton ndaringa kebo biawe ndatumira muli biawe ndatiwa so those were the hustles ndakwira ni karimi yake kwa mwa ukarende uthugani something idea era new mind to something else no kathithia mbecha out of it. How did you get into politics? Uni siasa kakwire ndi the matter how I got into politics and how politics got into me you and how got into each other. Tell us, today is your day. No. Siasa na uni I think by father we neither I ambit nendete kwa siasa mno aendete Raila mzo kwa mto Raila na ambira we kumambiririe kuringa kura aringa Raila we nye itare moyo tarigira mtu yes my father is aringa Raila nyawa muria areria wa muria wikwe wa taringira mtu ngikura ka president reason kwenda mtu tu au akendete misimamo Raila na Raila mzee wa Raila ina historia ya kuthatira haki na ukweli and nakomanya na part of that kind of thinking kinyani honestly speaking era ndingite kura ya ile taringira ongeni ka president no Raila uni so that is how I got into politics. I remember a guitar referendum in 2005 kuiro caravani yete mikinduri campaign ile no I think Raila chungwa na ndizi Raila I think we no are chungwa ndikare na katibe na iba succeeded by the way yes he succeeded so ngatura market yeka eno ndugo Raila na etite bora ndiko me kinini ke lukira ke antoria nare ndaita nyani ndi ayara maua arisi esa chia we ni ndi beti chia iche rumana kwa ndi ugo tu ga nya yebire ariko so mbeje na ye bandera mbeje yere ndone ndoere banata no era eta kinjirongo kira ndi no tuna wange beta wa Mwenda Jose that I think correct tuna wa Mwenda Jose dokumendi twa kotuika itu na tukuingana tutakugamba cheire tutakugamba cheire lakini basically uni ni ba we taine nkerwe manata no oire bibi manata no ngaire bi I think also nyani ne onda endere Raila unte me kana kethira no kana imbi but when I grew up I think I ndakorire ndina interest ya history ya kumenya history what happens in bibio who says what ndakura ndina ka interest kawe kakingiro pole enkurika na rallies nyingi chabange wa kampena na beta bantongai na basoso konge ona keorimbe ta basoso ru itebia kansela ru back then ndinya ko ndumbo iranye jeina wa chenini watu ni ranyambe kuria abere kuringa riazo moto Mubango jo GIKARO na kaunti ukuleti nini yetu sako tulina agent betu bale guntu mwanya wenda kumenya manto nkuruki linga thimu namba 0724114444 yetu sako your success our pride.